Yes, reka nguhe ikaze wo komeza kudukurikira gatanu kuri gatanu. Ni inkuru itugezeho nonaha kuri uyu wa gatanu tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2021 aho King James ndetse na Shadibu batawe muri yombi ubwo bafatirwaga mu karere ka Rutsiro banenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. King James ndetse n'icyamamare Shadibu gikunzwe n'abantu benshi muri iki gihugu ndetse no ku mugabane w'Uburayi n'isi yose muri rusange. N'isi yose aba bahanzi barakunzwe cyane ariko si nicyo gusa tugiye kugarukaho. Abakunzi baba bahanzi ndetse n'uyu musitari Shadibu bari mu gahinda kenshi nyuma yo kumva yuko King James na Shadibu bafashwe bari kunywa inzoga mu ibihe bya COVID ndetse banarenze no ku mabwiriza. Ni ikintu kitabaho cyane. Bobo inkuru ngo batangaje bavuga ko bari mu bikorwa by'ubucuruzi. Ariko kuba turi mu bucuruzi ntibivuze ko tugomba kwica amabwiriza yo kurwanya COVID-19. Ariko polisi y'igihugu iri atangaza ngo sibyo bafashwe bari kunywa inzoga. Ese bra polisi y'igihugu yabeshya? Nago rero nubwo ari kuvuga ko bari mu bikorwa by'ubucuruzi, kunywa inzoga ni kimwe, n'ibyo by'ubucuruzi barimo ni ikindi. No kwica ayo mabwiriza. Kunywa inzoga muri imisi tubari turafunze. Gusa birababaje abakunzi b'abahanzi ntago iyi nkuru yabashimishije, turaranya agahinda. King James ni umusitari dukunze twese, Shadibu tumwemera cyane. Birababaje. Shadibu yunguyu ntago yajyaga agaragara mu bikorwa nk'ibi ngibi. Byongeho na King James aracyari n'umusore. Bivugwa ko ari n'umurokore. Biradutunguye kumva ko yafashwe ari kunywa inzoga. Bakava i Kigali bakajya mu karere ka Rutsiro bakariho bajya kunywera izo nzoga kugira ngo kubera ko ari mu cyaro kugira ngo badafatwa. None birangiye batawe muri yombi. Gusa reka dukomeze tubihanga amaso. Polisi iremeza yuko aba basore ndetse n'inkumi bamaze kubabika bakabafungiye kuri station ya polisi y'akarere ka Rutsiro. Y'akarere ka Rutsiro. Rero abakunzi baba bahanzi, uyu ni Ruhumuriza James. Turizera ko afite indirimbo nyinshi zagiye zimenyekana. Wenda bamwe mu bahanzi hari indirimbo baba batazi. Wari ukivuga ku ndirimbo King James yasohora nyinshi cyane, ariko makuru avuga yuko King James buranabikora ari kwishimisha kuko urano mugwizatungo ntago abikora kinyamuga, ntago abikora nk'umuntu bishaka w'amaronko. Ni umugwizatungo we yamaze kubaka ikofi, ariko yamaze kubaka ikintu mu Banyarwanda. Abamukunda ni benshi bitewe n'indirimbo asohora zijyanye n'urukundo, zigakurura amarangamutima y'abantu. Ariko kubuzwi cyane kuba uri umusitari ntibivuze kuba uri hejuru y'amategeko y'igihugu cyangwa se y'amabwiriza igihugu kigomba kugenderaho. Dore ko iki gihugu cyane iyo ushatse kurenga ku mabwiriza ntago kireba ngo uyu n'uyu ukora ibi n'ibi waramamaye cyane. Kuba uri umusitari uba ugomba kuba intangarugero ku bandi bose. Ntago uba ukwiriye kuba wajya mu bikorwa nk'ibyo ngibyo by'amayoga byo kurenga ku mabwiriza. Abakunzi ba King James nababwira ngo mwihangane, ariko ntaho agiye n'ubundi gihe kizajya arekurwe ariko aryozwe ibyo yakoze. Nta nubwo azahanwa cyane, ariko azakubitwa akanyafu. Agomba gucishwaho akanyafu akamenya ko turi mu bihe bidasanzwe. Byongeho turi muri guma mu rugo. Wakwibaza uti King James Shadibu dore ko atafashwa bavuye i Kigali bagera mu karere ka Rutsiro gute? Turi mu karere turi mu gihe cyaguma mu rugo. Ni ikibazo gikomeye cyane, dore ko batari bonyine bari kumwe n'abandi bantu, ntago ari bo bonyine. Wenda nubwo twagarutse kuri Shadibu ndetse na King James yarari kumwe n'abandi benshi. Sibyo icyo twakora n'icyo twavuga kuri ibi ngibi, reka tubihanga amaso. Polisi y'igihugu iravuga yuko yabafashe ndetse nk'uko tuyireba ku mafoto bambaye amapingu bose, biragaragara ko batawe muri yombi. Rero ubu bakaba bafungiye kuri station ya polisi. Gusa ku bakunzi baba bahanzi n'iki cyamamare kazi twababwira ngo mwihangane nubwo muraye mutishimye kubw'iyi nkuru, ariko namwe aho muri mukomeze kurwanya COVID-19 mwubahiriza amabwiriza leta yashyizeho. Ndetse twumve yuko ubuzima ari bwo nyambere, ubundi bindi bizakurikiraho nyuma iki kinyagwa cy'icyorezo
cyamaze gucisha make cyangwa se twagitinze twakirwanyije. Tunibutsa n'abandi banyarwanda muri rusange mukomeze kwirinda COVID-19. COVID iracyahari ntaho yegeze ijya. Hari ikindi wari ugiye kongera? Icyo ndangiye kongeraho nuko abantu bakumbuye icupa ariko nibivuze yuko kurinywera mu kabari ariho riryoha. No mu rugo iwawe wakanywerayo rwose ukanyurwa kandi ugasomaho gake. Izo ngamba tukazubahiriza neza ukakanywera mu rugo uwiturije. Rero icyo nababwira cyo inama naha abanyarwanda ndetse n'abakunzi baba bahanzi n'iki cyamamarekazi nuko twakubahiriza amabwiriza yose yashyizweho kurwanya COVID-19. Mbwira King James, mbwira Shadibu ndetse n'abandi bafatanwe nabo babwira ni ibyo bimwakoze nibizongere, ntago ari byiza. Ndetse n'abandi bari inyuma yabo bari bafite n'indi mitima yo kuba babikora. Yes, reka tubashimire rero mwebwe mukomeza kudukurikira. Niba ari ubwa mbere waba udukurikiye, kora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru nk'izi zigenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga, arizo ku maradiyo, ku mateleviziyo ndetse n'ahandi hose inkuru yabasha kutugeraho. Sawa sawa, turabakunda cyane.